Umphakathi wase-Section 6 emadadeni eNewcastle uthi liphume nobomvu ukubulawa ngesihluku ubhongoza weqembu lemigulukudu yezitatha zangesonto u-Asanda Dube oneminyaka elinganiselwa ku-19 kuthiwa abasola baqale bamxhifa ngezitini ngaphambi kokuba bamgwaze bambulale. Ilungu leforamu elwa nobugebengu endaweni abaqondisi elicele ukungadaluli igama lithe umsindo uqale ngesikhathi amalungu eqembu likaMurphy West eyohlasela abantu komunye umuzi osendaweni. Kuthiwa-ke bafike bashawa kwacaca ukuthi bayahlula. Kuthiwa-ke babone kungcono ukuthi-ke bayovusa yena umufi elele bembikela ngokuthi-ke bayashawa kuchazwe umthombo-ke. Uqhube wathi-ke ngempela umufi uvuka wanikela khona kanti lapho naye ebese ohlasela khona. Uthe umthombo ujabule umphakathi ngokubulawa kaMurphy njengoba bese uhluphe isikhathi eside umphakathi-ke uphumule bekuhlale-ke ukhala lapho nalapho ebekhona kusho-ke umthombo. Uthe phambilini-ke umphakathi wake waye emndenini kaMurphy ukuyonxusa abazali bakhe ukuthi bamkhuze umufi ngokuhlukumeza umphakathi, kodwa-ke kwanhlanga zimuka nomoya. Isihlobo sikaMurphy umnumzane Sipho Surprise Dube ubhale ekhasini lakhe ku-Facebook ezwakalisa ukuthi ubuhlungu ngokushonela isihlobo sakhe ngenhliziyo ebuhlungu nangobuhlungu obungabekezeleki. Simemeza-ke ukudlula ngesihluku sikamfowethu omncane obulawa ngesihluku ezitatha zanamuhla echaza ukuthi esho ukuthi isonto kuchaza uDube. Uqhube wathi-ke uyazi ukuthi-ke kulaba abamaziyo nabakhula naye izinhliziyo zabo zibuhlungu. Wathi-ke isibani sikamfowabo sicishe singakafiki isikhathi, kodwa-ke imicabango ngayo ngothando lwakhe ngeke elwedlule uyohlale-ke esenhliziyweni zabo, kusho uDube. Uthe ngesikhathi engathi kungaba khona ubulungisa lapha nabezindaba okuyisoleza lisanda ukubika ngamaqembu emigulukudu ehlalise libhojoza umphakathi lapho imithombo iveza khona ukuthi-ke osizweni maphakathi noSeptember laphana-ke bulala abantu abayisithupha. Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uColonel Robert Nchuda uthi amaphoyisa asemadadeni aphenye icala lokubulala nelokuzama ukubulala kulandela isigameko lapho-ke abesilisa begwazwe iqulu labasola. Bobabili-ke abagila bebenamanxeba okugaza baphuthunyiswa esibhedlela lapho omunye efike washonela khona, usho uNchuda othe namanje imbangela yokubulawa kayikaziwa. Senkezweni